ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisi nami ngumuntu safana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisi. Sikubingelela mbukeli wesiyaviva TV1 sikubingelela nje ngalesi sikhathi angihambi ngedwa ngingo MC Pholobas ngihamba ngene nkuzibhalanga uqoqo lenyanga lapha ezinye inyanga udokotela uDr Njongo sikwamukela Njongo kusiyaviva TV1 siphinde sibonga kakhulu kuba kanye nawe usukela namhlanje. Ngibonge MC kuthiwa lesikhathi babingele bonke ababukeli nabalaleli besiyaviva TV1. Namhlanje Dr Njongo ukhona la ngenhloso ukuthi senze sure ukuthi kungabikhona noyedwa osalayo kule ngqophamlando nendomezulu yento okhuluma ngayo. Uthini mawukhuluma ngempophoma uthini kubantu? Mapholoba ngikhuluma ngempophoma ila mapholoba engiyobe mapholoba ngiyohlamba khona abantu mapholoba abanezinkinga zokuhlukahlukana kwabo mapholoba. Uyabona mapholoba abantu mapholoba ekade babefesa bangawutholi umsebenzi kahle injongo nento mapholoba eyenza ngisabantu empophomeni ngiyobakhulumela namadlozi kaGumede ngiyobacelela ezidalweni zakwaGumede ukuthi amadlozi kaGumede awabasize enkingeni ababhekane nazo abantu bonke abafika laphana kwaNjongo abantu abanezinkinga zokuthi babuNjongo kade ngangifesa ngisebenzi lo muntu mhla ka15 ngiyamcela ukuthi akangasali akasondele empophomeni umuntu othi babuNjongo ngiyasebenza kodwa imali angiboni iphele ezandleni lo muntu akasondele mhla ka15 umuntu ofuna ukukhushulelwa esikhundleni lo muntu akasondele mhla ka15 umuntu onenkinga yokuthi selokhu ngangena ejele isigcwagcwa kimi asipheli ngiluke ngena left and right ejele kodwa akupheli nje ukungena kwami ejele lo muntu akasondele mapholoba umuntu owakhe wareshwa umuntu owakhe wadlwengulwa lo muntu akasondele umuntu owakhe wabulela umuntu ngokungenhloso lo muntu mapholoba akasondela phana mhla ka15 bese mapholoba kuba mapholoba umuntu oyinyanga othi mina kade ngangihamba izinyanga baba angisizakala abantu kanjalo mapholoba laba angibafunayo osomabhizinisi osomathenda ngomhla ka15 abasondela kwaNjongo ngizobe ngihamba nabo empophomeni mapholoba. Sizwa leli lika 700 rand usicathulise ngalo mapholoba u700 rand mapholoba okhokhela abasebenzi kanye nemoto mapholoba ezizobe zibaqoqa lapha kwaNjongo zibayisa mapholoba emfuleni le mali kuyobe kuhlangane nensipho mapholoba lensipho mapholoba eqondanisa zonke izinto mapholoba noma ngabe kwalipha kwakuphambane emadlozini kuphambane ezidalweni kodwa mengukunikeze lensipho uzowubona umphumelo kuzoyisholo wena ukuthi hayi cha ngibonele mapholoba. Dokotela ungasilandisa yini ngama product akhona ngoba sesizwile ukuthi unensipho ebizwa ngoqondanisa male soap noqondanisa female soap amanye ama product akhona lapha kwaNjongo yiwona mapha kune product mapholoba okubizwa ngokuthi mapholoba ungelengele undlela zimhlophe ungelengele undlela ezinjani zimhlophe mapholoba le product mapholoba ibasize kakhulu abantu abangasebenzi abafuna ukukhushulelwa imali abafuna ukukhuphuka esikhundleni amakhansela nabale amabhizinisi abancane nabasebenza kodwa imali iphele ezandleni ibasizile nje ungelengele undlela zimhlophe mapholoba. Dokotela mhlawumbe masingasilandi ungasilandisa kafishane ungelengele undlela zimhlophe into engiyithole esigodlweni noma usuyatholakala emakhemesi mapholoba ungelengele undlela zimhlophe mapholoba utholakala esigodlweni ngoba isizathu mapholoba emakhemesi ngeke ulithole mapholoba ibhavu leli elilaphana kwaNjongo mapholoba uyoqala uqale ebhavini bese kuma mapholoba ngikunikeza ungelengele undlela zimhlophe. Okay, ibhavu ukhuluma ngaleli libatshazwayo uDeda Nhlupheko impela yilona mapholoba abantu babaza umhlaba wonke abantu silandise
ngamadoda akushayela ihlombe athi ngake ngadliswa kodwa namhlanje ngihleli ngokukhululeka ngisadlisiwe kunomama naye futhi oshaya ihlombe elikhulu othi unjongo ngiyamvuma mina bese ngisigcila sakuleya muzi bangidlise enye into uthi omunye bese ngilalishe ehlalweni emsebenzini ngizela kwathi uyidliso kodwa wona lokhiphile kodwa manje into engididayo ngalokuqhela wakho ukuthi kuthiwa ukwazi ukulidefenda isho lingakafiki idliso besazama nje ukuthi bazongidlisa bethini kuba nekushabalala kunyamalale phamba nenyawo ukani silandise ngawo uqhela Mapholoba ikhona iproduct ebizwa ngoqhela eqhelisa zonke izinto egazini emzimbeni kodwa eziqhamuka ngesandla sokuthi wena kumele udliseke ngisho mapholoba kuthiwa ikhona bakudlisa kwaze kwaba no plastic omnyama usuxabana nomndeni umndeni wakhe anisazwani ngendaba zalomuntu lona ukhona uqhela mapholoba oyokwazi ukuthi ukulekelele phezulu kwalenkinga wena osobhekane nayo nalo mapholoba ongakadliseki nalo mapholoba ongakadliswa akasondele phela mapholoba azothola amapholoba isipikili mapholoba sokuthi mapholoba mengabe umakoti eqhamuka leplate mapholoba liveli plate liwe nezana lokuwe mapholoba sike salala sibabili savuka kuDororo engekho wesithathu laba sebelala bebabili bevuke bebathathu kanti basebenzisa umshudo onjani lapha kuwe mapholoba umshudo uyatholakala kanjongo umshudo usebenzisa umama umshudo usebenzisa ubaba kanti umshudo wasekamerweni mapholoba umshudo wasekamerweni lo mapholoba yemodola lona mapholoba oyenza ukuthi mapholoba uma nibabili nikwazi ukuthi nijabulisane nomama wakwakho mapholoba ngoba okungenzeka ukuthi usunomama wakwakho kodwa akasakulangazeleli ukuba nawe ngoba wena baba usunenkinga makufanele ke ube nomama mapholoba ungabe usapholisa amaseko sondela ke ulande umshudo wasekamelweni uze uzokwazi ukuthi ukulekelele phela baba ukuze nomama akujabulele ukuba nawe mapholoba awe Khosombeni kunendaba enkulu zikhona mapholoba ingcabo zalapha eKhosombeni mapholoba uyasibiyela isinkwa umuntu mapholoba mengabe umkhokhele mapholoba kuye kubaleke nje mapholoba ukuthi ayikhona angike ngibiyele mapholoba inkomo zala ekhaya ukuze mapholoba zingagcini sezifohla mapholoba kunento ebhlungu eyenzeka la mapholoba ezweni uthola ukuthi baba uyasebenza usebenzela ko Cape Town kodwa ekusebenzeni kwakhe ushiya umakoti ekhaya akasakwazi ukusebenza kahle ngoba uyacabanga ukuthi ayikhona njengoba ngishiya umakoti ekhaya mhlawumbe mapholoba kuyonakala inkomo ziyafohla mapholoba sondela uzothola ingcabo ukuze zizokwazi phela ukuthi zibiyele isibaya ukuze inkomo zingakwazi ukuphumela ngaphandle konje uthe insipho yakho uqondanisa wenzani mayiqondanisa kubani mapholoba insipho iqondanisa entweni eziningabi iqondanisa mapholoba kulento mapholoba okusuke uyilangazelele noma kulento mapholoba okusuke uyidinga mapholoba awu suka madoda zaphelisha imane lento ngiyayibona icishe isebenze isho njengomuntu oyintombi kodwa into emnandi insipho ayiphuphike kanza ukuthi iyaphela uphinde uthenge enye shuthi nje into ozolokhu uyiqondanisile nonjongo nawe izinto zakho kufanele iqonda kodwa lomkhulu ake singene kule ndaba le abafundisi bakhala ngokuthi inyanga zamanje ziyabakhohlisa zithi zinento zinento yokudonsa zinento ukuthi abantu benikele kakhulu njengamanje abafundisi bayafa indlala njengoba kade kuvalwa amasonto bafuna ukuthi kulabantu aba100 iqoqeke impela imali laba bashiwo uhulumeni ukuthi bengakwazi ukusonta aba50 noma aba100 ngendlela achaze ngayo Jehova noma uhulumeni umbuzo wami ke ukuthi kulo 50 ozobukholwa noma usonta ayisafiki kuleya mali ebikwazi ukukhokhela le ndawo ebikwazi ukukhokhela iband ebikwazi ukukhokhela imoto kamfundisi ebikwazi ukwenzani imali kuze kodwa laba baziqhuma phela benikele isho behlele ekhaya ngoba basavumelekile abantu kuzokhonza bonke unayo yini wena intambo yokubadonsa lapha emakhaya mapholoba ikhona into enjalo lapha kwanjongo mapholoba kodwa umuntu mengabe efika akaqala hlole ngoba abantu mapholoba bayilahla lento noma balahla idirection noma
bakhohlwa usiko mapholoba abantu abangakhohlwa mapholoba emadlozini ukuthi mapholoba amadlozi mapholoba akhona mapholoba mapholoba abantu sebadliwe izimali abantu abasathembi mapholoba umuthi kodwa abantu balahleka ngento mapholoba encane ngoba abantu bakhohlwa mapholoba amadlozi ungazamba zonke mapholoba izinyanga kodwa mawuzokhohlwa amadlozi mapholoba ukhohlwa nokuthi mapholoba umuthi lo osebenzisayo uhlangana namadlozi mapholoba kuyofana ukuthi mapholoba ayikho into yenzayo mapholoba umfundisi ungakwazi ukumenza abe umfundisi othola umnikelo omningi mapholoba lo mfundisi ngakwazi ukuthi mapholoba ngimiyenze ukuze mapholoba into zakhe zambe kahle mapholoba abanye badumile abafuna ukubonwa abantu uyuthini uye wenze njani esimeni sifana naleso mapholoba bayafika abantu abadumile lapha kwenjongo mapholoba kodwa kunohlelo lwakhona mapholoba abalitholayo mapholoba ukuze bakwazi mapholoba ukuthola usizo mapholoba hlushwe isilwane ebusuku akalali siyamkhwela umuntu mapholoba ohlushwa isilwane ebusuku ongalali akasondele kwenjongo mapholoba ngiyokwazi ukuthi ngimsize kuleyo nkinga mapholoba sike sibone uphondo lapha kwanjongo lwani lenzani mapholoba uphondo lujulile mapholoba uphondo mapholoba lufuna mapholoba mengabe ulithatha mapholoba ube nezinto mapholoba eziphatheka ezangeni mapholoba ungathi uyakwanjongo mapholoba uyofuna uphondo kodwa awunayo into mapholoba ephathekayo enjengebhizinisi mapholoba bungakanani ubucayi bokuthi senginalo ligcine selungicontrola mapholoba mengabe ngunikeza uphondo mapholoba angunike isithwalo mina mapholoba ngunikeza impande ezokwazi ukuthi ihlangane namadlozi akini noma nezidalwa zakini mapholoba Dokotela omkhulu kuyazwakala futhi kuyabongeka kodwa umbuzo khona uthi kuloyo kuyosemncane nje ke kubo bezikhona impondo akazazi ubaba wakhe uthi wayithatha kuphi nendawo sikhanyisele la lezi impondo bezikwazi ukudonsa zenza ibhizinisi la ekhaya hlonlo lokubala amatekisi ala ekhaya bengafi becash up imali kuyiyona yona wahamba ubaba nazi lezi zinto ehlela sazi usiko la khona ziyafaka manje izinto sicathulise usilekelele mapholoba kunemfihlo enkulu mapholoba okunzima ukuthi mapholoba bagcine abantu mapholoba sebekwazi mapholoba ukuthi mapholoba njengoba ubaba la ekhaya wayegcine elande izinto mapholoba ukuthi bayokwazi ukuthi bazilungise kanjani ngoba abalwazi mapholoba usiko lo la ekhaya mapholoba kuye kube nzima ukuthi mapholoba umuntu uzolanda impondo ehambe nazo enyangeni eyothi inyanga mapholoba ayimvusele zona ngoba lezi impondo mangabe mapholoba zakho mapholoba zifaka wena phakathi kanye nensila zakho mapholoba ukuze mapholoba zikwazi ukuthi zihlangane nawe noma zixhumane nawe mangabe ukhulume usheshe kuzwakale mapholoba ungilekelela kanjani mina dokotela kunalezi zinto ekhaya sekuthiwa zidla khona zenzani khona uyakwazi ukuyongilahlisa zona noma uyakwazi ukungincedisa ke mina esengisele nalamakhumbi kodwa wonke ayafa lezi impondo yilokho zila mangiyohlola kuthiwa kwakho inempondo wena mapholoba kusuku ngekuzukwazi kuyilahla into enjalo kodwa wena nezela kulokhu mapholoba okukhona uthini manje ngeke uzukwazi ukulahla impondo ngoba lezi impondo mapholoba kuze kuqhamuke zonke lezi zinto ziqhamuke ngamandla lezi impondo mapholoba ngeke uzukwazi ukuyolahla ke into efike yabifoshoyo lapha ekhaya mapholoba ngikhuluma ngithini nento engazi ukukhulunywa kuthiweni naye mapholoba ngeke uzukwazi wena ukukhuluma naye ngoba phela kusho ukuthi ubaba wakufihlela mapholoba kodwa wena yenza izaba noma iplan ukuthi mapholoba ube nophondo olwakho mapholoba oluyokwazi phela ukuthi ufule umsebenzi wala ekhaya ungalali mapholoba ayixabani yini mayifika lolo lamseke lichuceka la kanti khona nasesi mapholoba azikwazi ukucabana mapholoba ngoba phela yonke into mapholoba iyabikwa la ekhaya mapholoba engineshona yakho no baba olekhaya njengoba wayelandele izimpondo wazibika amapholoba ukuthi wayezilandeli kodwa ezibika emadlozini akubo mapholoba nawe mangabeke uye enyangeni noma kumthandazi fika lento akunike yona uyibike ukuthi ngibuya kwabani mina into impande engibuya nayo ngicela amadlozi lapha ekhaya ahlangana lempande amadlozi azohlangana amapholoba akwenzele lento bekade uyifuna amapholoba Dokotela omkhulu nginombuzo engibuza wona ukuthi umuntu oneplaza elimudla imali
kube umuntu onesitolo esimudla imali, kube umuntu mhlambe onamatekisi nawo amudla imali. Akafuni into eziningi. Ufuna nje into ekuthiwa isigubhu esizomenza ukuthi lezi zinto yibuyele esimini. Uye wenze njani into enjalo? Umuntu onjalo Mapholoba akasondele Mapholoba sikwazi ukuthi simhlambe simcathulise kodwa khona isigubhu Mapholoba uyasithola Mapholoba. Ezakho zenzani kanti igubhu Dokotela? Hayi Mapholoba isigubhu salaphana kwanjongo Mapholoba siyakuphakamisa kodwa mawunento Mapholoba onayo ekungenisela imali Mapholoba ungathi yakwanjongo wena uyofuna isigubhu esiyokungenisela imali kodwa ubungana business onalo Mapholoba. Dokotela ngifuna ukuthwala. Mapholoba umuntu ofuna ukuthwala Mapholoba akafone Mapholoba sikhulume ngoba ukuthwala Mapholoba kujulile. Akuyo into esingayikhuluma ucingweni Mapholoba ungathi uzwa noma ubona ukuthi imali awunayo bese ucabangela ukuthwaleni Mapholoba. Ukuthwala nje Mapholoba akuyona into esingadlala ngayo. Kufuze sikhulume umlomo nomlomo Mapholoba. Dokotela kuthiwa impondo nezigubhu ziyabhuqabhuqa egcekeni ziyabulala kodwa kusididayo nina nezingane yabona nje wena siyazi unomfazi unezingane unemoto unemizi uright nje kwenzeka kanjani nina nibe nazo impondo ongafi umuntu kodwa emzini yabanye abantu kuthiwa kuyafiwa ngenxa lezinto? Phela Mapholoba kunento edida abantu uma uzolanda into ezodla abantu ekhaya kusasa uyosizwa abantu ngoba uyobalekelwa nayi lo mndeni lo kufuze ukusize mengabe usenkingeni mawulanda nje into kumuntu ungelandi into ezogcina Mapholoba isiqeda abantu la ekhaya ngoba lokho akusalungile Mapholoba mawudla abantu la ekhaya kusasa uzosizwa ubani. Umbuzo wami ke uthi mangabe ulande into Mapholoba ezophinde idle abantu la ekhaya kathi usebenzela ini wena Mapholoba? Hey Dokotela sesizophetha usiphi inombolo impawu nje zokungalungile nezimpawu zokulungile mangiye enyangeni. Ngifuna uphondo ngiqala lapho ukubona ukuthi usenginika okungalungile lo njengoba ethi 888 ngoba siye sizwe nina inyanga nisibuza ukuthi unaso yini isibindi azikahle umuntu ukuthi akekho umuntu ophila ngaphakathi engenaso isibindi liver. Wemapholoba uyabona into enobungozi ebunyangeni. Umuntu oqala uzothi makunikeza intatambo ofaka igazi mawufika ekhaya. Leyo nto inobungozi Mapholoba ngoba uzolifaka leli gazi kusasa uhluleke ukulifaka ufingane yakho Mapholoba ungeke uzwilahle lento Mapholoba. Leyo nto iyona Mapholoba enobungozi bese kuphinda Mapholoba kuba yinto umuntu ozothi uma akunikeza yona athi mangabe ufika ekhaya fika la ekhaya ufaka isidoda phakathi. Lento Mapholoba inobungozi Mapholoba kodwa sinamandla sona isidoda. Hayi Mapholoba sinamandla kodwa kusho ukuthi wena sonikela ngenzalo yakho Mapholoba. Yini namandla kakhulu igazi nesidoda? Hayi Mapholoba konke kunenhlelo zakho nje Mapholoba zokusebenza Mapholoba kodwa khona yonke indlela nesiphetho sakhona Mapholoba. Umuntu ona 60 kuyaphezulu usengamvumelo na Dokotela kumnikeza lezo zinto. Mapholoba kuya kuyo ukuthi yena Mapholoba uzokumela yini Mapholoba. Okay. Ukuthi okubuhlungu kulento abantu abasakutsheli Mapholoba iqiniso ufika kumuntu unenkinga uqakekile umuntu engakutsheli ukuthi hayi lento engunika yona inobungozi la nala Mapholoba. Kungakanani umungozi ukushonelwa inyanga ekunikeza izinto ibingakaqedwa ukuchaza ukuthi kusasa nizobonana yasihambe emhlabeni? Mapholoba ubungozi Mapholoba abukho ubungozi Mapholoba ngoba ngenkathi uthatha lento lo muntu usuke ekuchazelile futhi Mapholoba into oqala okumele mawuthathe into enyangeni okumele ihlangane namadlozi amadlozi akho Mapholoba ngoba phela amadlozi Mapholoba yiwona idirection yomuntu Mapholoba amadlozi. Isigubhu siyashiselwa impepho ashiselwa impepho ishiswa nini futhi mayizoshiselwa isigubhu makuthi siyashiselwa? Mapholoba impepho yashiswa mangabe ulande isigubhu kodwa sekuya depend ukuthi la ekhaya niphahla kanjani noma la ekhaya nikhuluma kanjani namadlozi ala ekhaya Mapholoba. Sike sibone ezinye izikokolozelo empuphu nakuwena Dokotela ngiyangibona kusho ukuthini kwenzani lokho? Phela Mapholoba njengoba kusuka ubona igubhu ngifaka impuphu Mapholoba lokho kusuke kuchaza ukuthi Mapholoba akuselona usiko lwala eSouth Africa lolu Mapholoba sokulu usiko lwangaphandle Mapholoba. Lokudonsa impela nje Mapholoba lokukhuluma namadlozi hayi lo. Ngiyakuzwa mina Dokotela. Akuphetha ngokuthi ke Dokotela mangifuna ukuyithafuzela isinkwa. Ngithanda amantombazane le variety evukisheselele eza kuwe. Yini afanele uyenze?
phela amapholo besinkwa abantu abangasiyeki nje isinkwa basithaphuze amapholo ya wenikani ukuze isinkwa singilandele njengomchilo noma njengebhasi Donsi hayi mapholo bakunendlela yakhona amapholo okwenziwa ngayo mapholo ukuze isinkwa mapholo basikulandele ngemuva siyanini ePophomeni mapholo bamhla ka 15 lenyanga esiya kuyo August bonke abantu abaphelele abanezinkinga abanenkinga emshadweni okubhidlika imizi yabo bonke abantu abaphelele mapholo bamhla ka 15 August bonke abantu bayise eMpophomeni ngangikuthi uyabona ukuthi la abanamacala ke manje khona unecala uthola ukuthi unecala lokwenza into engalungile njengoba kade bantu nje betapa bewumtapeni amacala okutapa thebhe mapholo bonke labantu abanamacala mapholo abashone khona mapholo beMpophomeni mapholo bayoncedakala Dr. Njongo siphi inombolo zakho sikhulume nezwe nalo likhulume nawe inombolo kaNjongo ithi 079 080 4 9 2 uthe u4 wasethi u9 waphindwa wathi u4 9 asibize kahle 079 080 4929 sengibize yami South Africa kaNjongo ithi 079080 4929 angiphinde 0790804929 uproducer lapho uNhlanhla hayi impela uhleka le number ethi 0790804929 number trendayo le kodwa iphathwa yishimani bye bye